Seneta bwe kaunti ya Nyamira Moske Okongo Omugeni nigamochiria serikali ya Kenya Kwanza ase oko ngainireria ose oko kongya obugimo bwa Kenya gusangana abananchi ase ebirero byokomoenia abana babere b'emyaka 25 abo bagwerete netoto ase enyomba yabo ase kenyero kierandi imeye wodi ya kibonyoro imeye bunge ya Borabu nigo ase kaunti ya Nyamira nigo Kongo aboririe oseniga akire koko yokumbwatesia waziri mukuru boborindi boime Omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i. Nyamira mnasema ni Omoseneta we kaunti ya Nyamira omukomishona Okongo Omugeni nigambochire serikali ya Kenya Kwanza ase ogokongeria abakenya obugima asatebere buna gesa omuraibense Omoske William Ruto achorwa nigo ekirengo ky'obugima gyakongire. Hakuna mtu ambaye anachukua uongozi wa urais kuja kutesa wananchi wenye wako hapa chini. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, wewe Mheshimiwa Rais, sisi tunakuambia kitu ambaye inafanya wananchi wanaiba one term ni kwa sababu umefanya maisha yao imekuwa ngumu. Kagusanga n'abananchi ase kenyero k'irandi imeye ward ya Kyabonyoru ase bunge ya Borabu county ya Nyamira nigo okonga irari bagerio kumuhakireko komuyorenge omuwaziri omukuru Daktari Fred Matiang'i asega ngayo kuliya ekirogo ky'oburaibense asatabire buna nigo arakonye abakenya. Kama jamii wa mama walizaa na walizaa kijana yao na kijana yao anaitwa Dr. Fred Okengo anaitwa Dr. Fred Okengo na sisi 2027 Mungu tutaomba Mwenyezi Mungu huyu atusaidie huyo kijana wetu achukue uongozi akuja atengeneze hii maneno ya SHA. Tutaomba huyu kijana wetu akichukua uongozi akuje atengeneze maneno ya kilimo ya chai. Mubwate imani ngako nyarotelekeroge. Mubwate imani. Ari ngambia molemete. Nasaye naro mututaba ngaina ngatura bandaba. Nasaye gago itabanga ngore takutoleke gogusina tokere. Kongo boigo nigasingireria kugikiria omoroberio osha uyogenderere gutwara omuchando gochiasaba Kenya ase wangoiga obukurumi bwane kigwa ase omoroberio yo. Wewe mwenyewe SHA yako inakatwa kila mwezi. Wajumbe wote SHA inakatwa kila mwezi. Kwa nini unataka mwananchi alipe mwaka mzima? Unakubali hiyo? Kubwatakana ne bonus yeye erachikoba yerigorire nse nigo Kongo agikire serikali y'Omoske William Ruto ase ogotaba omustari bosyo elio kurwanirira abaremi bekemerie ekyo ase atebire nigo kire kingencho gochia ase omugusi. Ekero Mheshimiwa Dr. Matiang'i alengo obisi na alendo dalichiko twabwaterete korubunge yogokonya kemeri yecha bonus yakinete ekere president irete chukura igato tedinga ntapanga kilimo moiwelegete akia tetanga tafanya nini tatengeneza chai moiwet amagana yote tunaingia bonus shilingi 12 tumekata mwanzo ndio bonus shilingi 12 onye president yakire baka mumias oruzi kira za serikali obekeire abalimi b'emesiye kira za serikali bairwe bonus odaja kwebe ikintu ekyezo kikoruseliwo odaja bonus yeitoirane ese yakoreki ekiagara ntusirigio sina ina takiro kikitolendete ndo mugusi yamenyerete nendo bekoro kwebo mimi nazunika sana kutoka Nyamira sisi kwa sababu tumepata ujumbe wewe ulitudanganya ukasema unaenda kutengeneza maneno ya kilimo na sasa hivi leo tunaambiwa tunataka kutulipa bonus shilingi 12. Hiyo mnakubali kweli? Mnakubali hiyo? Kuripoti rege taseni kiagetembe Nchensam Miyenda